abashubuzi abine mshuburo erukusa amashanyarazi aho mu kataraka ka Central Market nubo bari bakwata nebiragara awibura ly'amashanyarazi yani negayiranya abakanso bannaye lwitwekalakasa ne mutugamba ate mugenda kusidda mu nsobye naye kati gwe waleese ebyennyanja kilo 5 10 ogenza okkeera ku maca tolinayo kongegejo osobola kutundako neejo obwesegere gwaga amasanyalazi oba ogabalirawa ate nga jjukira osasula buli lunaku abajibe bagirako amasanyalazi eri waggulu bayina kukwesasulira ate ffe tusasula amasanyalazi nga munonga ebintu bituntu biko mu fridge ebyenda enyama n'ebyenyanza byona bifiira amashanyalazi ngarugo mu kasheshi garara gataru waza kuyamu ebintu mu fridge byona osanga bifiira abantu bagira ngo aho amashanyarazi gaburire hatabyaye kebiro bishatu bakoze rosi ziri kubasa okugwisa emishuburo yabo hati na nishaba engeri tukushashuraga karugaho ito nibatugira ngo tushashura mu kanso tushashura wa account y'omuntu twantwenda tushashure direct omumemi tushashure yaka woine yaka ya ushashwire yawo notawo oyaka bakwatira ine itwe nyama batutero mitezitu bakwate miteze byenyanza baziteke kuri abo kwa tushashura kandi gabura kakati ne wewunya kanso yaffe okuzimba ekizimbe kino nga tekiriko generator ekizimbe ekyenkana bwekiti kano center yambalala katale Central Market obeera otya nga terina generator nga kazimbe kali kalina generator abashubuzi enshonga kino jangu bagigambireho n'abebembezi babo ojeje yo kwanoreba ezo cases ezo twareportingire kandi bakamabito mbatwamiza nko kwa kwanora challenges z'amamate abebyenyanja okashanga nkamashanyarazi gahiza kurugenda ato kashanga na noriyo wamate ningo ebyenyanja na affected ati yo kanso ne nankana wimeme lyasharaho ne shara hakatare kuona wareba so yaweza kushara hakatare kuona so nchibanchi manyisangu ogunosha shwire na noriyo mkaduko shashwire na noriyo wadaya reo shashwire na nowe byenyanja mwena numzako bachi numzako ba affected konka kanse kati promisinga kandi yaturaganisa okuba kwija kusharaho ebinte kushanga kanso amashanyaraza gaya galightinga gaheru eru gashashora umko kweturene gashashora umbwire den kugira ngo boba umeme basharaho kanse shashure kandi taka affectinga omushubuzi owomuntu Robert Mugabe Kachebezi Meya wa Mbarara City kutoa mwicira nshongeja simu nagira ngo enshongezi nazimanya nkabebemeza bari nubonja kutebekanisa kuzikoraho no warabatagamba nabo kukikora ryari please zazuze teziriko katugenda kola tusya business era kati eyo rosi nagudde mu rosi kila 5 zona sinange gije sobola kutonda Awa TV West ndi Senyomo Gideon aho Mrimbar